күнөөлөр болуп турган чагы, урматтуу меймандар, урматтуу сиздин мекендештер, бүгүн өзгөчө майрам таап айтканда Бидерабыз менен Ушулуу эжекебиздин кичинекей уулдары Рамил уулуна келген меймандардан ат баш алуу максатында бүгүн өзгөчө жыйынтек той берип жаткан учуру. Демек не дейбиз? Баарыңыздардын көңүлдөрү өзгөчө маанайда болсун дейбиз дагы. Биз болсо бүгүнкү тоюбузду баштайбыз. Демек, бүгүн эмне болмокта? Жоқ күнгө апа сүтүн аймалап эмгениңди көрөйүн, аттатын чапкылап мингениңди көрөйүн, мойдусунан өбөйүн. Атасынын баласы, апасынын баласы, өсө бергин чоңоюп дейсин элдин батасы. Апасынын баласы, атасынын баласы, өсө бергин чоңоюп дейсин элдин батасы. Кара окшоттум жылдыз жанган айга, арандагы окшоттум чолпон жылдыз айга. Апа сүтүн аймалап эмгениңди көрөйүн, аттатын чапкылап мингениңди көрөйүн, мойдусунан өбөйүн. Атасынын баласы, апасынын баласы, өсө бергин чоңоюп дейсин элдин батасы. Апасынын баласы, атасынын баласы, өсө бергин чоңоюп дейсин элдин батасы. Атасынын баласы, апасынын баласы, өсө бергин чоңоюп дейсин элдин батасы. Апасынын баласы, атасынын баласы, өсө бергин чоңоюп дейсин элдин батасы. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы ушул тасманы көрүп жаткан биздин бүгүнкү коноктор, кадырлуу меймандар. Бүгүн өзгөчө Москва шаарында эң бир кубанычка бөлөп өзгөчө Нурсулуу эжекебиздин эжебей агабыз кичинекей Рамил аттуу уулдарына келген меймандарга ат алайын деп эң көңүл берип той өткөрүп. Демек келиңиздер, бүгүнкү той ээлеринин маанайын текшерип, той ээлери менен саламдашып, амандашып алалы. Саламатсыздарбы? Бүгүн өзгөчө кичинекей уулдарыңызга келген меймандар бата тилеп, бата менен көрөтөт. Демек, бүгүнкү тойго даярдыкта жана маанайына кандай? Hoş geldinizler. Demek urmattуу көрүүчүлөр, той ээлеринин маанайда сонун, буюрса биздин бүгүнкү жакшы кичинекей жыйынтек тоюбуз кең тойлоп, сиздердин колуңдар буюрса баары алда. Толкунап турам күндө мен, көрүнүп калсаң көзүмө. Жеткирбей чуркап кетсең сен, жете албай сага кубанам. Күч кубат берсең сага тилегим, Кудайдан күндө суранам. Тойго ар кайсы инсан ар кандай максатта
билесиздер. Бул жерге той элеринин артасы конунан даам татып сыйын көргөнү келдик. Жашоонун шаңын, өмүрдүн даамын сезгени келдик. Ак тилек айтып, бата бергени келдик. Bir жакадан баш, bir чеңден кол чыгаралы. Тойду шаңы көрөлү. Бүгүн жырганыңыздар, бүгүн эс алыңыздар. Кызматыңыздарда Сапар Туратов. Ой, туғандар, тойға келдік тойға. Орысты айтпақ бір ат түші қалчай қойыстар той баштаймыз. Ай, рахмат. Ассалаумағалейкум, құрметті айымдар, жана мырзалар, аталар, апалар, достор, туғандар, ағалар, ежелер. Дегеле жалпы Москва шаарында күндү күн дебей, түндү түн дебей эмгектенип жүргөн жалпы биздин кадырлуу жана сыйлуу мекендештер, жалпыңыздар саламатсыздарбы дегендер. Албетте, урматтуу меймандар, күрөштү шудос менен күрбөн сүйчүп сиздер менен дагы бир жакшылык тойдо, жакшылык ичинде жүз көрүшүп турганыбызга Алла Таала меңден бир шүгүрлөр болсун дейбиз дагы. Келиңиздер. Мүмкүн болсо бүгүнкү өзгөчө той ээлерини чоң бир сүйүнүчкө, чоң бир кубанычка бөлүп, мүмкүн болсо баарыбыз орунтан жеңил туруп, өзгөчө Медер ага жана ошондой эле Нурсул эжекебиздин кичинекей уулу Рамил уулубузду келиңиздер. Өзгөчө сонун бир чыгарманын аткаруусунда келиңиздер. Баарыбыз орунтан туруп, сонун бир маанайлар көтөрүп, бул жака келиңиздер. Тос алабыз. Кандай кетти эмесе? И той эле келиңиздер. Ай баракалла. Каттыраак бир без музыка кол чалып койбойлу келиңиздер. Ай рахмат. Келиңиздер, урматтуу жалпы меймандар, акырындан майрамдык дасторкондон орун алыңыздар. Келиңиздер, жалпы меймандар, орун алып бериңиздер. Бул жерге бирден бир максат менен чакырып келип отурат. Ал максат жалпы келген меймандардан кичинекей Рамил уулуна ак бата алуу. Кыргызда жакшы бир сөздөр бар. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дейт. Сөздүн көркү макалда, шалдын көркү сакалда дейт. Аламдын көркүн көз ачса, адамдын көркүн эң сонун каалоо тилек сөз ачат дейт. Демек, бүгүнкү биздин жентек тоюбузду официалдуу түрдө ачып берүү үчүн мен бул жакка өзгөчө Чыңгыз агага чакырабыз. Келиңиздер, ата ордунда ата болуп, бүгүнкү тойдо баш болуп, каш болуп турган келип коюңуз. Чыңгыз ага барбы? Келиңиз Чыңгыз ага. Рахмат. Ал эми урматтуу меймандар, келиңиздер. Баарыбыз мүмкүн болсо бир азга тынчтык сактайлы. Өзгөчө кийинки сөздүн кезеги, алгачкы сөздүн кезеги келиңиздер. Чыңгыз агабызда. Келиңиз ага. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу коноктор. Куш келиңиздер. Şu жээнибиздин өмүрү узун болсун, жентек той бүгүн эсен аман өткөрүп алайлы. Кыска, нуска, бирок чотко сөз болду. Ал эми кийинки сөздүн кезеги бүгүнкү күндүн чыныгы той ээси. Жалпыңыздарды ушул жерге чогултуп, өзүңүздөр билесиздер, Москва шаарында 4 адамдын башын бириктирип, чай берүү чындыгында бир аз кыйынчылыкка туура келип калган. Демек, ошого карабастан бүгүн 4 адам эмес, бир 40 адам, 50 адамдын башын бириктирип, жалпыңыздардан ак батаны деп тилек кылып бул жерге чогултуп турган бүгүнкү тоюбуздун атакеси. Келиңиз, өзгөчө Медербек ага сактанабыз. Келиңиз ага. Урматтуу меймандар, куш келипсиңер. Рахмат, мен Силат, мен Рамил уулунун жентек тоюна келгениңиздерге жакшы көрүп, жакшы отуруп кеттиңиздер. Медер агабызда кыска, нуска, бирок ишти көбүрөөк сонуңдатып адам экен. Келиңиздер. Ал эми сөздүн кийинки кезеги өзгөчө бүгүн сулуу болуп турган, ай чырай болуп ачылып турган, бир колунда бешик тербесе, бир колу менен дүйнө тергеткен. Пайгамбарым хадисинде кеп айткан, билесиңер эмне деп айткан? Бейиш кайда деп сураганда, бейиш энелердин тамаанасына деп айткан. Бейишти көрүш үчүн биз бул жашоодо бир сонун жашап өтүшүбүз керек, жол болсо энелердин тамааны бар өбүшүбүз керек экен дейт. Энеде канча жүрөк бар, энеде канча уулу болсо, канча кызы болсо, дал ошончо жүрөгү бар дейт. Эне байкуш 9 ай ичинде көтөрүп, буту баскынча балдарын артына көтөрүп, өлгүнүнчө жүрөгүн ысытат экен. Келиңиздер. Демек, өзүңүздөр байкап тургандай, сөздүн кийинки кезеги эң бактылуу айым Нурсул айым. Гүл көрдүм жол четинде жаңачылыгын дейт. Сулуулугуна мактанып ушунчалык кубанып жатты дейт. Ал гүлдү алдымдагы
Нурсулу эжекебиздин астына жөнөдүк. Ойлобоңуздар, жанагы гүлдүн сулуу ишин деп. Нурсулу эжекебиздин сулуулугун көрүп, жанагы мен алган гүл ушунчалык уялып калсын деген максатта келиңиздер. Бүгүн Нурсулу эжекебиз сулуу отурат. Келиңиздер. Кол чагыңызда бир микрофон бергенде. Куш келипсиздер, кадырлуу менин мыймандарым. Бизге келип ушул Рамил уулубузду сыйлап, бизди сыйлап келгениңиздерге чоң рахмат, тазим сиздерге. Ушул эми бар айткан сөздөргө кошулам, жогорку айткан сөздөргө. Жакшы отуруп, ачык маанайда даамдардан сызып отуруп кетиңиздер. Ай, рахмат. Да, кол чабабыз келиңиздер. Катыра кол чабабыз. Ай, рахмат. Бул кол чабар өзгөчө мындай 10 000 сом конверт бергендери болду окшойт да. Келиңиздер, той элер, орун алабыз баракелде. Эң сонун болду. Дагы бир жолу бүгүнкү жентек тойубузга кош келиңиздер дейли. Урматтуу мыймандар, келиңиздер. Мүмкүн болсо бүгүн баарыбыз Москва шаарында иштеп жүрөбүз. Болгон түйүштү унутабыз, болгон кредитти унутабыз. Мөбүлактагы жанагы 100 000 кредитти унутабыз. Айылдагы кредиттерди унутабыз, келиңиздер. Бүгүн майрамдык маанайда той ээлеринин кубанычына шерик болуп келиңиздер. Демек, той ээлер өзгөчө кымбат баалуу белектерди камдап койгон. Биринчи белекти бергим келип атат, урматтуу мыймандар. Демек, кимге десеңиздер, биринчи белек бүгүнкү тойго эң биринчи келген инсанга белек беребиз, келиңиздер. Кол көтөрөбүз. Ким биринчи келди бүгүнкү тойго? Эң биринчи келген агалардан болсо кол көтөрөбүз, же болсо эжелерден, келиңиздер. Белек берип жоң гана сүйлөп коебуз. Нурик дейт го, ким Нурик? Сиз бага, качта келдиңиз? 5,5 келдиңиз. Дагы барбы? Качта келди ким? Качада? 7-да. Мылагаз 5,5 келдим дейт. Агазга белек бере келиңиздер. Кошелок, ылайым ичинде долларлар болсун дейт ага. Анан айтарбыз, атыңыз ким ага? Нурбек мынтип көптөн бери тойго бара элексизби? Мындай тойго мынтип эрте барбай жүрүңүз ага, уят болот. Тамаша. Демек, келиңиздер, дагы да болсо оюндарды уланталы. Мен өзгөчө Кыргызстандан сиздер үчүн ырлар жазып келгенбиз. Өзгөчө Кыргызстанда өтө хит болуп аткан чыгармаларды орусчага которуп келдик. Эгерде кимде ким билсе кол көтөрөбүз, жөн гана ошол чыгарма жоосо мырда коебуз, же болсо ошол чыгарма бир аз бийлеп коебуз. Демек, биринчи чыгарма Жалалабад мойден, Жалалабад тойден дейт. Бул кайсыл чыгарма? Кимдин күнү? Сиздин күнүңүз бага. Ошолор ага. Мүмкүн болсо ордуңуздан туруп коебуз, келиңиз, мүмкүн болсо келиңиз. Азыр ошол чыгарманы DJ мырза суранабыз, кой берет мындай. Сиздер колдойсуздар ага ушундай. Майрамдык маанайды көрсөтүп бир кыска муска бийлеп койбойлу, келиңиз. Уялбайбызга, келиңиз эми. Эже, куштап турабыз. Кана, музыка. Жалалабад келген күнү. Билиз. Ай, болды. Кредит барбы? Карызыңыз бар бөрөдөн. Баракелде. Демек, келиңиздер, кийинки чыгарма. Ким билсе колун көтөрөбүз. Өтө хит чыгарма. Келин пришла, чай налила, а родители кайфуют дейт. Кайсыл чыгарма болушу мүмкүн? Келин келгенский, чайдан куйганский. Ошол чыгармабы? Кайнента. Оруздан турабыз, келиңиз. Атыңыз ким? Мунара. Камераны жакындатабыз мүмкүн болсо. Ошол чыгарманы кое берели, бир өзгөчө бир ырда коебуз, эмне кылып коебуз, тасап чыгып коебуз. Кетти эмесе. Оңо турабыз ана. Ай баракалда. Жолук салдым, өзүнчөлөн жыктым, макияж жасадык. Той деген сонун, бардыгын иштап, кетерим кечке, жыргаша эки жам. Ай рахмат, өзгөчө билетиңиз. Демек, кийинки чыгарма келиңиздер. Өзгөчө өтө хит болгон чыгарма «Ты меня кинула» дейт. «А я остался лохом» дейт. Кайсыл чыгарма болушу мүмкүн? «Ты меня кинула, а я остался как бедный лохом» дейт. Күлүп койду, аташап кеттик. Барбы, келиңиздер, көтөрөбүз колдорду билсек. О, жеңекебизге бар камераны кана. Кайсыл чыгарма же? Ажап болду да, тамаша. Демек, балаңыз көтөрүп келеді, бир билеп коебуз, өзгөчө эң бактылайым. Кана, музыка кой берип коебуз, сол чыгарманы. Кана, onu көрөбүзбү?
алдадың мен байқұш алдандым Ай, рахмат. Енді келіңіздер, кейінгі шығарма өте хит болған шығарма. Бұл дағы алло, это ты, да, это я, жив, здоров дейді. Қайсы шығарма болушы мүмкін? Алло, это ты, да, это я, жив, здоров. Қайсы шығарма? Я, мен сізде, кім? Қайсы шығарма? Ова, биле қойыңыз бесе келіңіз, бір ордада тұрып, майрамдық маңайды көтеріп. Ана, музыка. Бұл сесімбе қандай салам. Ова, таныдың өчірім аман. Ол жабыр ғана. Жолығалы күнін жолығалы. Ай, бәрекелді. Демек, ең ақырқы шығарма. Бұл шығарма шындығында өте хит болған шығарма. Бұл шығармасыз Қырғызстанда ешқандай той өтпей қойып. Бүгіндағы қойып албетте. Бұл шығарма келіңіздер, мындай шығарма. Кукуруз говорит мака, братану говорит ава. Кукуруз говорит мака, братану говорит ава. Бұл шығарманы араңыздан албетте білбей қойып осы керек ешкім. Жоқ дейді сөз. Қайсыл шығарма келіңіздер? Приз берем. Шуақ Сатаев дейді ағаз. Аға, қайсыл шығарма? Бұндай, білесіз баға қайсыл шығарма? Жүгірі. Білесіз баға? Аға, бұндай қаласыз. Орнынан тұрауыз келіңіздер. Еркекше білеміз аға. Бұндай, қолдап тұрауыз. Еркекше қолшауып тұрауыз біздағы келіңіздер. Білесіз баға? Бүгін майрамында, бүгін той келіңіздер месе. Ошу музыканы қойып бергенізде аға, еркекше білем дейді. Please. Ай, болды, аға, болды. Арықта күніз көп білеміз. Тамаша. Демек келіңіз, сіздер дастурханға қараңыздар, сіздер үшін өзгөчө жанды үнді, өзгөчө хит болған шығарма атқаралы. Сіздер үшін келіңіздер өзгөчө ақ күні бігеч атты шығарма жалпы ежелердің ұрбатан жаңырсын келіңіздер. Білгендер болса қошылып жоғы ордаймыз. Гитара үнін оқсам, ұнутам біразға мен. Ал күнді еске тұтсам, ұнутам біразға мен. Ал күнді еске тұтсам, ал күні ошол кечте гитара үні қоштой. Ақ биге түшкөн эле, ақ көйлөк кийген бийкеш, ақ көйлөк кийген бийкеш. Келемин сени издеп, келсе деп ошол майрам, бакыттын биз жолуккан. Байқабай қалыптырмын, жүректі жарасыз. Сұрабай қалыптырмын, аты жоқ қалыптырсыз. Ақ көйлек бикеш болып, аты жоқ қалыптырсыз. Ал күні ошол тойдо гитара үнін қоштой. Ақ биге түшкөн эле, ақ көйлөк кийген бийкеш, ақ көйлөк кийген бийкеш. Келемин сени издеп, келсе деп ошол майрам, бакыттын
meni kaçpаңыз alыс жерге ұқсаңыз егер мені бололу biraz birге ал күні ошол тойдо гитара үнү коштой ак биге түшкөн эре ак көйлөк кийген биге ак көйлөк кийген биге келемин сени издеп келсе деп ошол майрам бакыттын биз жолуккан ал күнү ошол тойдо агалар эжелер менен өзгөчө маанайда жентек тойдо ырдап билип кетет рахмат ай рахмат кол чапкан агаларга рахмат эжелерге рахмат ылайым ушул кол чапкан агалардын эжелердин ылайым балдары депутат болуп калсын амин кол чаппаган жөн эле мындай биз айтканда былтыйып отурган агалар эжелердин балдары ошол депутаттарга шофер болуп калсын дейли антан келиңиздер кол чалып турабыз демек дагы бир чыгарма аткаралы келиңиздер билгендер болсо ошол жерде шаңдап отуруңуздар бул чыгарма да өтө хит чыгарма Бекболов агабыздын Дүрүдүм аттуу чыгармасын келиңиз аткаралы жандуу жана шаңдуу келиңиздер билгендер болсо кол чалып коштоп турабыз Şu çeki aytayın sende var bir sözüm Men senden korkpayman sen atip kabaktı bir gün Benim baylık var kızların başka dağdı kör Al kızga tüybekin al kızga tüybekin Al beni, al beni şu ayım Dürüdüm boldu kelbey jürgün Jigiti barken de beni sen bilip jürgün Dürüdüm La 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 Baylıka sen albayım Gümbülsün Onu çok çalında Kalperi kıylağı gülübün Sen jigittan kalba Al şunda yarmın menin barına Al keni hal menin Al keni hal menin Al keni al benim şu ayım Dürüdüm boldu kelbey jürgün Jigiti barken de sen bilip jürgün Dürüdüm
Барекелде. Демек келиңиздер, дагы да болсо өзгөчө бир белекти ойноткуп келип отурат, келиңиздер. Бул белек кимге туш келет экен, аны көрөт жатарбыз. Келиңиздер, бир суроо берели. 0-дөн баштап 100гө чейин канча тогуз бар? Ошону айтса эркекче белек беребиз, келиңиздер. 0-дөн баштап 100гө чейин канча тогуз бар? Ойлонуңуздар, келиңиздер. 0-дөн баштап 100гө чейин санаса канча тогуз бар? 10 табы, 9 табы. Канча бар? 10 дейт агабыз. Азаматсыз бирок жоопко таап калдык а. Карайсыз дагы. 9 барекелде жоопко да. 11. Абонент недоступен. 0-дөн баштап мейли, 1ден баштап 9га чейин санаса канча тогуз бар? 1 тогуз бар дейт. Охо, эчке жаман 5ке окумас кетипти. 11 дейт. Эчекеге белек берейин дедим, бирок жоопко таап калды. 98? Кандайча 98? Жөн айтып койду шетагыбыз да. 13. 12. 12. Ойлонуңуз, келиңиздер. Өтө логикалык суроо, келиңиздер, бир ойлонуңуз. 1,9 бар дейт. Нол белекти өзүм окуп түшөнбүйбү? 98 дейби? 8. 18. 18 жоопко да. 1. 2. Жоопко да. 3. 29 бар экен, келиңиздер. Себеп дегенде 9, 19, 29, 39 барып туруп 91, 92, 93 болуп туруп акырында 99, 2 9 бар. Ошо менен 29. Мейлем, кийинки суроо. Кышын жазын бир түстө. Кышын жазын бир түстө. Бул эмне болушу мүмкүн? Арча дейт. Арча эжесиз жообуз да? Жок, ката. Жакшы ойлонуңуз. Кышын жазын бир түстө дейт, келиңиздер, ойлонуңуз. Кышын жазын бир түстө. Алма дейт. Алма саргайып кетпейби кышта? Арча. Арча дейт. Дагы. Ойлонуңуз. Өтө сонун суроо, келиңиздер. Ким тапса белек бар? Кышын жазын бир түстө. Варианттар болсо. Эмне болушу мүмкүн? Агалар, ойлонуңуз. Кышын жазын бир түстө, бул өтө сонун күрүшкө экен да. Кимге насип кылат экен? Келиңиздер, ойлонуңуз. 1. Таптык, тападыкпы? 2. Кышын жазын бир түстө, бул негр, урматтуу достор, негр. Кышын жазын бир түстө. Дагы бир суроо келиңиздер. Жоңамда суроо бул. Бир негрге бир негр болсо канча болот? Бир негрге бир негр канча? Баары бир негр дейт. Карайсыз, дагы ойлонуңуз, келиңиздер. 3 негр дейт. Дагы. 2 негр. Капкара негр болот. Агаңызга белек беребиз, анасы капкара негр. Бул суроонун жообундай адамдай. Бир негр бир негр койсо канча, кандай болсо мындай. Негр болуш керек да. Капкара негр азамат таптыңыз. Мейли, дагы да белек ыйгаралы. Шампунь. Аял заты бул жашоодо эмнеден коркот? Ушул суроого жооп берсеңер мына белекти берем. Дагы Кудайдан баары коркобуз, келиңиздер. Аял заты кимден коркот? Күйөөсүнөн коркобуз дейт. Дагы коркпосоңуз берсеңиз а? Канчадан? Бир Аллахтан коркот. Аял заты бул жашоодо дейм, бул жашоодо эмнеден коркот? Эчтекеден коркпойт дейт агасы. Кайненесинен коркот дейт. Күйөөсүнөн, кайненесинен коркот деген сөзгө ишенбей кой, келиңиздер. Ойлонуңуз дагы варианттарды. Бул жашоодо аял заты эмнеден коркот? Жыгылып кетишти? Жегелер кандай? Жоготуп алгандан коркот. Эмне жоготуп алгандан коркот? Үй бүлөсүнөн. Бул жашоодо аял заты кары болуп кетиштен коркот экен. Сулуу болбой калыштан коркот экен. Себеп дегенде
сулуу болбой калбасам экен, күйөөм мени таштап кетпесе экен деп чындыгын аялдар билинбегенимен коркот экен, урматтуу туугандар. Болуп дагы биздин аялдар деп коем. Негизи чындыгында кыргыздын айымдарына тең келгис бул жашоодо эч бир аял жок дейт. Себеп дегенде баарыбыз билебиз, орустар күйөөлөрүнө "Я тебя люблю, мой милый" деп зорго мындай өмүрдө бир жоосум ашып келсе 2, болбосо 3 болот дейт. Американецтардагы I love you деп атып зорго бир жоосум 2 болот экен. Ал эми кыргыздар болсо сен мага жакпай атасың деп атат. Мен сени көргүм келбей атат. Сасып атасың, жуунуп кел деп атып канчадан болобуз? 10-дан болобуз, 6-дан болобуз. Ошон үчүн кыргызымдын айымдарынан болуңуздар дейли. Айымдар үчүн бир мужиктер келди, бир кол чалып койгойлу айымдар үчүн. Баракалла. Демек келиңиздер, дагы бир жамаатка сөз берели, андан соң буйруса барыңыздар ордого биге чакырабыз. Кий сөздүн кийинки кезеги бажаларда сиңди эжелерди. Келиңиздер, айтканда Жаркынай эже, Гүлкайыр эже, Мунар эже жалпы күйдөрдөн келип коюңуздар. Келиңиз. Саламатсыңар, урматтуу меймандар келген. Эмне биз ушу бир себеп менен келип атабыз, ушу жентек той менен, Ушу баланын өмүрү узун болсун, биринчиден келечеги кең болсун. Ушу ата-энесине күйүндүү болсун. Не дейсиң? Калганыңар ушинтип ака-ука болуп жүрө берели, бажа болгон. Жезиме не деп кетмекмин. Тамаша, конечно. Бактылуу болгула биринчиден. Балаңардын атасы, апасы эң жакшы. Силерди урматтаган, сыйлаган, бактылуу ушунчалык акыл эстүү балдардан болсун. Ошо бүгүнкү кону келип кеткен конокторго дагы рахмат чоң. Ошол бактылуу болгула биринчиден. Ne de şu Assalamualaikum sizlerge den sağlık den sağlık sizler sıylagan imandуу балдардан болсун. Эжелер, ушул жерде кошулабызбы? Кошулабы деп. Ушундай аялдар аз сүйлөсө мындай бир эркек бир агабыз айтат дейт, мындай. Аял заты ылайым биле ушундай үйдө да ушундай аз сүйлөп калсаңар экен деген экен. Келиңиздер, бажалар тамаша куттуктайбыз той ээлерин, келиңиздер. Мүмкүн болсо телефон болсо дагы эстеликке сүркөшөбүз. Бажалар жамааты. Ай рахмат. Бажалар жамаат кетпейбиз. Биринчи бий антыран баштайлыбы, келиңиздер. Эжелер, сиңдилер, карындаштар, келиңиздер. Биринчи бий антыраганы келиңиздер баштайбыз. Жалпы меймандарды ортого бийге чакырабыз. Келиңиздер. Бүгүн байрам, бүгүн той. Келиңиздер. Эжелер, уялбайбыз, тартпайбыз. Билиңиз. Келиңиздер. Жалпы меймандар, барыңыздарды ортого бийге чакырабыз. Ay barakada. Komşular sayıldan gezikken Kongur oyunundu yeşilken Korulmadan yanmay koşmuşum Kovuldan kal çelen yeşilken
canını kullandırdı. Kara kaş, özünde suyu sürmez. Bir nasibimiz, bütün sürümüz, ayıplar ol kara kaş. Bir nasibimiz, bütün sürümüz, bu da canlardaş. Келіңіздер өзгөчө билебиз. Той ээлерисинде бир инсандар болсо келиңиздер. Жалпы да өзгөчө чакырабыз. Чини ножки каблуки и с ума сходят чеки. Ты балдей, Джана, кайфуй, моя душа. Девушки балдеют, да, танец бури и огня. Они заманят в столице меня. Мини ножки каблуки и с ума сходят чеки. Ты балдей, Джана, кайфуй, моя душа. Стройные, снежные, с виду очень нежные. Темные, светлые, девушки заветные. Стройные, снежные, с виду очень нежные. Темные, светлые, девушки заветные. Шардайымды білесің, тағы күліп жүресің. Кездесуге шақырсам, ағаң ертіп келесің. Маза бергіш жаныма, махаббатым тағы да. Ағаң ашу шақырар, жақындасам жаныма. Ағаларым бар сенің, әлімбай, әлімбай, екен қатал ойпырмай. Ағаларым бар сенің, әлімбай, әлімбай, екен қатал ойпырмай. Ағаларың жаныңнан ұзап кетсе бір сәтке, сөйлесуге ағаң ең, менде шама жолайтын. Көріп қалсам көшеде, жолатпайды жаныңа. Келме енді десе де, бара берем тағы да. Ағаларың бар сенің, әлімбай, әлімбай, екен қатал ойпырмай. Ағаларың бар сенің, әлімбай, әлімбай, екен қатал ойпырмай.
Ay rahmat. Toyumuzun ikinci bölümüne bir gömür için bir gol çarp koyun belingizde. Gömür için kana. Ay rahmat. Adam hurmatımda gelinizler. Dağı da olsa kımbatlı bileklerdi. Iğralı hazır özgöçe bir çıkarmanı istemeye koşup atkarabız. Egerde kim kattı gol çap özgöçe sonun manada otursa toy ellerine uçunda sonun bir kuruşkalarda bilek veriyoruz. Get mesela sonun bir çıkarma varınızlar birlikte koşuyoruz. Kan demesek gitti. İyi. Kim kattı gol çapsa son atısı beti var. İyi. Gol çap kana ke. Bilekler koyarız. İyi. Gol çap kana ke. Ay barakada. İyi. Kana. Kırgızım. Yanıp durgan çıldısın mı? Ömkün deyiverir öseveri. Öldü össün ol kızım. Kırgızım.
Жанып тұрған жылызым өркіндей бер өсе бер Ойлы өссін ол қызым Чап, чап, қолды чап Чөтірістен қолды чап Чап, чап, қолды чап Егір қызым қолды чап Чап, чап, қолды чап Егір қызым қолды чап Ай, барекалда Келек бір өзгеніздер, мұна Ей Ulatağız genizler. El kırgızım kırgızım, şanlık durgan çılgızım. Toylar diline jürüver, önü össün ul kızım. Ak çaynekke kop kop kop, kop çaynekke kop kop kop. Kol çok bağız etilir. Otur bana gel. Çap çap, koldu çap. Çüntür ostan koldu çap. Çap çap, koldu çap. Ay yağalar koldu çap. Ay baldı bağlı rahmat. Мынау ауыз бір қолмен қол шап, бір қолмен тамақ шатқаншы беріп қойдым соны. Демек келіңіздер, тағы да болса бірге келіңіздер. Қазір Бекбарбек ағамыздың телебирим атты шығармасыны бұл жақтан жаңғыртамыз. Жаңағы ай деген жеріне қоша чоғылып барыңыз, ырдаймыз. Келістік пе? Жаңағы жеріне барыңыз, қоша ырдаймыз. Кепті мәселе. Бекбарбек телебирим бала. Біргелікте. Қошыламыз. Мағына білгіңіз. Kızıramız sağa, kızı gülüsünüz, kızı gülüm sen benim. Ana, ay. Şükrümün kızım kızgandım ben, sol sekin sen benim. Ay. Şükrüm bilirsin de şöyle, kızları aralaş. Çekti kızıştırmaz sen benim, hiç gelsin du, çifteli. Ay rahmat. Ayşak қалу. Азыр эми берде бул репетиция болду. Эми келет жанагы ай жарыктыгы да кошо биргеликте ай жарыкты. Даярбы? Азыр музыка даяр болсо ай жарыктын барыбыз кошордойбуз. Кошулуп чогуу. Азыр даяр болуп калса музыка келиңиздер. Маанайлар көтөрүп дал ушундай маанайда келиңиздер биргеликте ай жарыкты кошо ырдайбыз кана. Ава салкын түн ортосу ай жарык. Ay böyle. Sonuç gizli, sonuç bir gizli. Oldu Cemil gün ortası aynalı. Kucakladın bizi cana ıhtadın. Canına çıkmadın. Çıkmadın. Şu yolun çocuğasın degensin. Ay bana. Çıkmadın. Ay barakalla, ушундай сонун бир маанайда келиңиздер. Бүгүнкү той ээлеринин кубанычыны өзгөчө шерик болуп көрөлү. Эми келиңиздер, силер үчүн өзгөчө бир кыска нуска өтө сонун бир конкурс уюштурулуп турат. Мүмкүн болсо бул жака каалоочулар чыгабыз. Келиңиздер, мындай кымбат баалуу белек аламын, бүгүн бийлейм, бүгүн ырдайм дегендер келиңиздер. Той ээлерин сыйлап көргөн инсандар болсо келиңиздер. Уялбай чыгабыз, келиңиздер. Досторунан агалар, эжелер боло берет. Келиңиздер. Барбы? Аға сіздар басыңыз. Аға, келіңіздер, ұялбайыз. Аға, келіңіз, аға. Аға. Çık.
ağız. Бұл жақтан келіңіздер, бір ағалы жоқса мешінге шығып қойбастар беріңіздер. Келіңіздер. Той иелерін сыйлап көрген insanlar келіңіздер ем ғой, ұялмаймыз. Аға, шығасып шығыңыз. Шығыңыз келіңіз. Әншіге жігіңіз шығыңыз. Аға, келіңіз. Бұл жақтан шықпаймыз келіңіздер еме. Мына ұсталарына ұялмай шығамыз. Ағалар шығасыздар ма? Жоқ дейді. Бұл жақтан келіп, екі айым шығып бермейсіздер көріңіздер, ұялмай, тартынмай келіңіздер. Әже, сіз шығасыз ба? Ой, әже. Шыға берейін деп. Аға, шыға берсін бе? Келіңіз, әжеке. Шығасыз бе, әже? Ұялмай, келіңіздер мұндай. Той иелері қарап тұрады. Әжеке, өткізіп беріңізші. Әжеке, сіздар шықпас па? Дай, ұшу столда бір айым. Аға, тұрып тұрауыз, екі айымды таптық. Әже, сіздар шықпайсыз ба? Әже, басыңыз. Келің, әже. Ош алғанша шығып кетіңіз, әже өзді. Келің, ұялмаймыз, әже мен. Әжекеміз. Ана, екі айым. Тағы бір мырза келіңіздер, ұялмаймыз. Мырзаға айымы, кім қаласа бір айым, бір мырза келіңіздер. Шығас ба? Шығаты қалас, ана. Ең ұрматты меймандар, 5 қатысушы шықты. Сіздер қарап қол чағып тұрасыздар. Сіздердің қол чағыңыздар менен 1-ші орын, 2-ші орын, 3-ші орын, 4-ші орын, 5-ші орын анықтай білсін. Демек, алғаш ағаз шықты, ағаз өз башта берер. Азыр ойынның шарты 1-ші тұру өзіңізіне жаққан бір соның бір шығармалардан мүмкін болса, бір күпілет ананың қайырмасını соны ұлаққа беріп боласыз. Келістік бе? Жоқ, ұрдаймыз аға. Ойын деген ойын келіңіздер. Сіздер той иелерін сыйлап келдіңіздер. Бүгін деген ұялмайыз, бүгін деген тартынбаймыз. Аға, bir kuplet ırmayla geliniz, uyalmayız emin. Üçüncü ev Surat'ta demin geliniz ağa. Bu evet. Ağa. Ağa. Gelmez ben uyalmayın, oyunuz emin. Oruç çoluğu, Kıtay çok sağı değeriniz, geliniz ağa. Onda ordunuza bir adam alıp geliniz. Ülke tanımdan. Suranıp. Buradayız. Geliniz deneme. Ağa gelmez ben uyanmayı özellikle. Ağa. Gelmez mi? Anda ecenizi koyuveriniz. Ağa gelmez mi? Emesi gel. Ağa özünüz de mınday. Kız жақсы bir çıkarmakta verip konuşan uyalmayın. Şunçayı soran kaldı. Buradan başka ne diyecek var? Ağa emi toy деген toy gelingizde. Toy eler qarap turadi. Siylap bergensizler mi ağa? Siylap bergenmiz. Ketiniz bir çıkarmakta verip koyun. Siz sırda bergeniz ağa gelingіз. Давай. Толық білсем bir kuplet var yok da. Bunda gelmeyi de kaldı ki aralaştık çalın. Biraz oynayalım. Kimin soğuk şey? Ondan başka. Ağa geliniz. Барларға салам, қош келдіңдер. Алла, бұл сесіңдер қандай салам. Қош келдіңіз. Қандай салам.
Uzun жүрен aman. Kaçan geldin amen motor gördüm seni. Жолугалы бүгүн жолугалы. Мынаке, той иелері чындығы сыйлабайсыңдар. Аға, келіңіз емсіз. Келмес бұға. Сен ошон жакшы дайын. Боло берет. Ақ мөңгү. Ошондо кутулат. Bülbül gündür kıştan geldi. Petros, Eceler geliniz. Anda mı alırız? Ağa siz bana veriniz. Ağa, oturunuz. Azmanda, burada basanda büyük olursunuz. Ecike. Demek, kolu çaptırağız. Birinci, ağa, gel koyunuz. Ecike, indeski bir dara turağız de. Ağa, alacak varağız. Ecike geliniz. Hazır anda, başka variant. Hazır ağabey karab turup siz Jimmy Poy da fikirasiz. Siz aha da fikir koyunuz. Geliştik mi? Aha da koz boldu. Tayyarsız bana? Ecike, kettim bunu sen. Jimmy Boy. Aha, ketdi. Ay böyle. Jimmy. Ay rahmat. Azаматтар келіңіздер, орныңыздар. Қандай биледі? Жақсы ма? Аға, шыға әземісіз. Аға, келіңіз. Ецеке келіңіз, мұндай. Оны ецеке жазып Jimmy Boy деп қатырақ қиқырыңыз. Jimmy Boy дейіз. Қана, келістік пе? Jimmy Boy. Baştan, да, қатырақ. Аға, дұқып шықпасын секіргенде. Jimmy Boy. Кетті музыка. Onu çarpıp tutacağız. Hayır böyle. Jimmy. Ay rahmat. Ağalar geliniz daha bir çık olsun. Eceke geliniz. Evi oruç tutardım yine biliriz. Ты меня слышишь, как раз? Да, слышу, как голос. Geliştik mi? Ты меня слышишь? Kaptura kaysas, nam dediniz mi Eceke? Kaptura. Ты не слышишь, как голос? Ты меня слышишь? Да, слушаю. И как музыка. Звук, слышишь? Эй! Ay, болды. Кейінгі концерт келеміз. Жақсы білейіз. Ұялбайыз, сіз не ұялғыз? Кетіңіз музыка.
Ай, рахмат. Демек болды. Демек келесіде бірінші болып ағамыз мен жеңізге бір қол шабаса қандай біледі? Ағамыз ешеміз. Болды, өшешпейміз. Кейінгі жаштар қандай біледі келіңіздер? Қарымшы қатты бұл жерде. Келіңіздер, айымдарға билеттер қаталы, Ежеке алыңыз. Ежекенің соның бір сумка. Жана ағаларға. Келіңіздер, аға. Ең соң берген ағаларға келіңіздер. Қол шабылар, оғын алыңыз, барекелді. Ең соң беріңіздер. Мен қайсыл ағаларды сұранамыз, орнынан тұра жөн ғана қысқа нұсқа билеп қойыңыздар, өзгөчө конкурс келіңіздер. Ким жақсы білсе білектер бар. Бірінші болып мына жерде аға аз биледіңіз да, орнына тұрастағы жолға билеп қойыңыз. Қысқа нұсқа конкурс. Келіңіз, тұраңыз орныңыздан. Отырған жерде. Демек, бұл шығарма қойыңыз, мүмкін болса қатырақ қойыңыз да. Қол чағып тұрыңыз келіңіздер. Өтігі сөз оның маңайлар көтеріледі. Кетті нәрсе музыка. Ана! Апаңның мекені ме? Мына шында соның бір конкурс құрметті меймандар. Мүмкін болса диджейімізді тақанса қойыңыз. Демек, екінші болып мына Ежекезге баралы келіңіздер. Ежекез орнынан жоға тұрауыз, музыка жағынат билеп қойыңыз. Кеттен өсе. Güçlüden görünce yine. Barakelde. Yeme ağa. Gülten ağası. Turup koyuyorsunuz da bilip koyuyoruz. Geliniz. Uyanmayız. Kana muzika. Kazamis. Men bilem bu. Kazamis. Az da bas. Eceke. Sizler turup koyuyoruz geliniz. Sonun bir çıkar. Eceke geliniz. Ece. Jaksı mı? Turup bir bilip koyuyoruz geliniz. Uyanmayız geliniz. Ece gelin siz turup basıyoruz he? Turup muz kapattı. Muz koyuyoruz kettin mesela. İyi. Ay barakalla, şunday mana degeningizler, eң soң отырабыз. Демек, дағы да болса сөзіңізде олай заңды мәсе келіңіздер. Бұл жаққа Нұрсұлу Ежекебіздің ағалары Эрнисаға, Чыңғыз ағалары келіп қойыңыздар. Ағалар Эрнисаға, Чыңғыз аға баштаған жамат келіңіздер. Бүгінгі күндің себебі болған үшін медермен қарындашым Нұрсұлу, сілердің Нұрсұлуына оғлыңардың өмірін берсең, екі жақты денсаулығы үшін болсын, қырғыздың ең керегіне жараған жақсы ұлдардан болсын, арқасынан дағы көйер, майда тапшықлерді. Бардығызға денсаулық, Москвада жүргендер. Тапқаныңыздар жақсылықтарға бөлесін барыңыз. Медер Нұрсұлу, бағаны жоқ құттықтан, көптен өткен туң ұлыңар Рамил ардайым иманы менен болсын, ардайым ел керегіне жараған балдардан болсын. Ошо сілерді сыйлағаннан балдар болсын. Ушулай кыз, күйөөга ушул уулуңардын өмүрү узун болсун, кыргыздын келечегине жараган жакшы уулдардан болуп чоңойсун. Үйүңөрдөн ар дайым баланын үнү жаңырып турсун. Кыздын кызматын, уулдун урматын көргүлө. Алпайган байбиче чоң ата болуп тура бергиле. Биз да эмнебиз? Баардык айтылган жакшы тилектерге кошулабыз. Бүгүн бизге кубаныч, сүйүнүч тартылаган биздин кичинекей мырзабызга биз дүйнөдө баардык жакшылыкты каалайбыз. Келечекте ата энесин сыйлаган, үйүмдүү, ыймандуу уул болуп, элдин уулу болуп чоңойсун. Бир туугандары менен, эли журту менен сиздерге дагы үй бүлөлүк бакыт каалайм.
Келген конокторго баарыңыздар куш келипсиздер. Москвада чет жерде жүрсөк дагы баарыбыздын башыбызды бириктип отурган сиздерге чоң рахмат. Ата энебиздин, бир туугандарыбыздын, балдарыбыздын астына эсен аман барып. Эсен аман барайлы. Ошол кичинекей биздин балакайыбыз өмүрү узун болсун. Бактылуу балалык каалайм. Тоюңуздар тойгулансын. Эндиги жылы биз тышоо тойго келели. Барекелде агалар эжелер. Той менен куттуктайбыз. Билектерди тапшырабыз. Келиңиздер, уялбайбыз. Сардалгыз, сардалгыз, сен да жалгыз, мен жалгыз. Берейин десем алтаңгыз, бере албадым сардалгыз. Өтүрүмдүн өкчөсү колдон бекен сардалгыз. Экөөбүздүн ортобуз асындан бекен сардалгыз. Өтүрүмдүн өкчөсү колдон бекен сардалгыз. Эстерге сүрөткө түшкөнбүз келиңиздер. Той элен алып ортого алып, телефондо отурдага келиңиздер. Жамаат мүмкүн болсо бат-баттан чыгып коебуз. Жалпы Медербек агабыздын коллектив жамааты. Жалпы коллективдер келип коңуздар. Таануу келеш деген жалпы коллективдер жамааты келиңиздер. Коллектив жамааты келиңиздер. Кимден баштайбыз? Агалардан. Келиңиз ага. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Урматтуу Медербек келиним. Бүгүнкү күндүн күнөкөлөрү. Ушул бешик той кылып атсыңар. Тойлорго тойлорго улансын. Рамилдин өмүрү узун болсун. Кыргыз элинин ата жүктөн жерине кызматына жараган жаш адам болуп чоңойсун. Кызматын кылсын. Силерге үй-бүлөлүк бакыт. Дайым жакшы күндөрүбүздө жүрө бергиле. Ушинтип бакалык болуп жүрө бергиле. Дайым жакшылык күндөрдө жүрөлү. Keçen kübelerde neler kelin? Şu olsun demişler. Ömür uzun olsun da sizler silagan. Ardayım жақсы өсе берсін. Өмірлік болсын. Медер жүректен құттықтап кетемін. Мына үй-бүлөнүн кудайга берип баш келип кошулду. Койке Медер молодец, хорошо старался. И акылдуу эстүү кыргыз элине эли жараган, ата-энесин сыйлаган, ата-анасы сыйлаган. Кичкентейден болчу берсин. Міне балалардың өмірі берсін, өмірінің болсын, ел керегіне жараған балдардан болсын, қырғыз еліне керек келген балдардан болсын. Ардайым сол, шын өштерде жол ұрып, ардайым сол жақсылықтарға дастарханға жайғыз. Медербек деген біріншіден көңіл бақытты болып, Рамилден сұлуын берсін, ұзын өмір болсын. Şu sizler сыйлаған жаштардан болсын, сіздердің артыңыздардан бізден сыйлап кетсін. Коллектив жамааты келіңіздер, той иелерін құттықтаймыз. Ава, албетте. Би антраны чакырабыз. Тағы айтканда, жалпы классташ достору Медербек агабыздын Нурбек ага, Анарбек ага баштаган жалпы жамааттар келиңиздер. Сөздүн кезеги сиздерде. Чоңуз окшосага келиңиздер, сизден баштайбыз.
Assalamu alaikum. Бүгүнкү Медер рухунун коноктору. Анан Медер Нурсулуу бүгүнкү силердин көптөн күткөн ушу улуңар атын ресми чыгарып койдум. Рамилдин жентек тою менен куттуктайм. Акылды аял биринчи кыз төрөйт дейт. Аяш молодец. Биринчи эки кыз төрөп, андан кийин уул төрөп. Молодец. Самый главный имандуу, акылдуу, өмүр узун кыргыз элине келеги жараган жакшы адам болсун, бактылуу болсун. Ошол калгандар да сүйлөп койсун. Медер досум, ушуңа Медер досум, мындай эле жанагы жакшы сөздөргө кошулабыз. Аяшыл бүгүн болсун. Эл кызматына жараган жигиттерден Bağırdan bir zor hoş geldiniz. Mender olsun, dostlarım sözüne koşular. Medер Nursuluu, ömür uzun olsun. Şu jigetin ömürü uzun olsun. Ana Медер, эми подарок алсак, бул жерде Москва жеринде квартиранын кай жерине коет деп, курugун алып келдик эми. Капылып алып коесуңдар. Каныңар чуга ичинде бука дейт агабыз. Өзүңүздөн сурайынчы келиңиздер. Билебизби? Келиңиздер, достор чыгабыз. Жалпы жоролор, достор, коллективдер, эжелер, агалар, сиңдилер, инлер, жалпыңыздарды ортого бирге чыгарабыз келиңиздер. Бүгүнкү той эйлерин сыйлап келген инсандар болсо келиңиздер. Барыбыз ортого чыгабыз. Эң сонун беребиз. Кетинебиз музыка. Коллектив жамат келейді. Жалпыңыздарды ортого шақырсам, аға кетіп келесің. Маза берген жаныма, махаббатым тағыда. Ағаң ашын шақырар, жақындасаң жаныңа. Ағаларың болсын, әлімбай, әлімбай, неке қатал ойбырмай. Ағаларың болсын, әлімбай, әлімбай, неке қатал ойбырмай. Ağlarım olsun, әлімбай, әлімбай, неке қатал ойбырмай. Ağlarım olsun, әлімбай, әлімбай.
Sen aytmadın bana, ben aytmadım sana. Olmasın küsü varmadın. Günü tümü vay vay, sen canında vay vay. Bunu kalmay vay varmadın. Kızım
göğsün sonsuz. Yuvasın eylekte getirmiş şeker. Gönlüme geldi, gelip de yavalı. Siz gönlüm bayramında karınlaşın vay 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 vay. Siz de bakacaksın, okusuz bulamazsın. Amanay 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 amanay. Şaştırma için boy Koş koş ona korunursun. Biz şaşırdı görsek görün bu. Yuvasın eylekte getirmiş şeker. Gönlüme gelin, vay gelip de yavalı. Siz gönlüm bayramında karındaşı vay 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 vay.
таратылған жалпы ағамыздың инелері Иси жана Талғат аттуу инелер келіп қойыңыздар. Иси жана Талғат деп келіңіздер. Бар ба? Ағамыздың өмірін берсін, Құдай қалап. Жақсы, бақытлы балдардан болсын, ата-енесін сыйлаған, күш-қырғыз елі сыйлаған жақсы балдардан болсын, бақытлы болсын, үстіңізге шықмайын болсын, ұшылардың тойларын, шының балдарыңыздың тойларын Құдай қалап нәсіп болсын. Урматтуу жеңе, урматтуу медерека. Ушул балаңыздын өмүрүн берсин, биринчиден. Анан экинчиден ушинтип жакшы дасторкон менен тосуп алдыңыз. Сиздин дагы 50 жылдык, 60 жылдык жылдыктарыңызды ушул балаңыз тосуп берсин ака. Ушул коноктор, ошол маалда да конок болуп келиңиздер, урматтуу коноктор. Менин кааларым ушул ака. Кол чалып коюңуздар келиңиздер. Эң соңку кабыл петер болуп өттү. Келиңиздер. Эстеликке Сүрөкөшкөбүз инилер келиңиздер. Жанарага баштаган жалпы жамааттар келип коюңуздар. Барбы? Келиңиздер. Айылдаш достор келип коюңуздар. Достор келиңиздер. Жана дагы бир Ильяс аттуу досу барбы, келиңиз? Келип коебуз. Барыбыз. Келиңиздер достор, кимден баштайбыз? Келиңиздер анда. Кемеле аты кемеле? Урматтуу коноктор, куш келипсиңер. Медер балаңыз өмүрүн берсин. Рамиле, денсаулык берсин. Микрофон командасы берет. Биринчиден Оршу жамаат менен саламдашып кетейин. Ассаламу алейкум, карындаштарым жүрөт, акаларым жүрөт, инелерим жүрөт, жана досторум, айыштарым. Ушу медер көптөн күткөн, Алла Тааланын ниет кылып жүргөн биздин аяш уулду болдум. Бая кирип келгенде эле подаркасын тапшырып коюппуз. Куруп болсо чыйлап коелу, өмүр узун болсун медер. Медер бақылы болу. Ассаламу алейкум, барлығына. Қош келіпсіздер. Медер өмірлі болсын, денсаулықты болсын. Сіздерді сыйлаған қырғыз еліне керегі тиген жақсы жастардан болсын. Ел сыйлық барынан. Саламатсыздарбы? Ушу биздин баарыбыздын башыбызда бириктирип отурган ушу Аяш уулубуздун Нурелдин өмүрү узун болсун, денсаулык чың болсун, эки дүйнө бактылуулук каалаймын. Ошондой эле ушул жерде отурган баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, өз убактыңарды бөлүп келип ушу биздин досубуз менен Аяшыбыздын ушу улуу тоюна күлүү болуп отурганыңыздар үчүн баарыңыздарга да рахмат. Аяшыбыз өмүр узун болсун, бактылуу болсун, сагынбайм. Аяш! Нурик, сен чыкчың жака, бизге эле кошуп тур. Ордунда кайткан оңой болот. Ордунан кетти. Урматтуу келген коноктор, өмүр узун болсун, денсаулыгы чың болсун, ошол силерди сыйлаган жигиттерден болуп чоңойбосун, өмүр узун болсун. Кошулабыз калган достор. Келиңиздер, той элеби куттуктайбыз. Биргеликте эстерге сүркөчүбүз дагы. Келиңиздер. Достор жаман.
Dostlar ketmeyiz gelingizler. Esteriga söküşüz. Ertelge söz koşkular. Dostlar жаман gelingizler. Албетте, бүгінгі күндө өзгөчө баарыңыздар билесиздер, көл канчалык чукур болбосунан түбү болот дейт, тоо канчалык бийик болбосунан чоң болот дейт. Бүгүнкү тойубуздун дагы эң сонун бир аягына жетип келди окшойт. Демек, бул жака дагы да болсо той ээлерин чакырабыз. Келиңиз, Медербек ага жана Нурсулуу эже келип коюңуздар. Кол чаап коштоп турбайлы келиңиздер, баракелде. Урматтуу меймандар, дал ушул инсандар бүгүн баарыңыздарды жалышылдыра чогултуп, ак батарды алайын деп баарыңыздар менен жүз көрүшүп отурат. Эң негизгиси урматтуу меймандар, бүгүнкү той ээлеринин азыны көптөй көрүңүздөр, саманын чөптөй көрүңүздөр келиңиздер. Ката кемсип кеткен болсо кечирим сурайбыз урматтуу меймандар. Келиңиздер, той ээлеринин урматында акыркы жол сурабыз бир чын жүрөктөн токтотпой без музыка 10 секунд кол чаап коңуздар келиңиздер. 10 секунд келиңиздер, ана. Ай, рахмат. Болду ага. Ал эми бүгүнкү дастарконго өзгөчө келген меймандарга ыргаачылык сөзүн айтуу үчүн мен микрофонду Медербек агама кайрадан сунабыз. Келиңиз. Рахмат. Уш келиңиздер. Разы болосуздар эми. Болбойт. Жайга сыйлап көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Рахмат.
Рахмат чоң биздин кымбаттуу меймандарыбыз. Куш келипсиздер дагы бир жолу. Чоң рахмат келгениңиздерге, ушу бизди сыйлап келипсиздер. Аз болсо көптөй көрүп, капачылыктар болсо кичине кечириңиздер бизден. Рахмат чоң келгениңиздерге. Ал эми урматтуу меймандар, бүгүнкү ак дасторконго кичинекей уулубузга ак бата берүү үчүн кайрадан бул жака биз атау ордунда ата болуп турган Чыңгыз агабызды чакырабыз. Келиңиз Чыңгыз ага. Барбы? Келиңиз. Бүгүн Чыңгыз агабыз өзгөчө аталык милдет аткарып, тоюбузду ачып берип, эми келиңиздер өзүнүн бир жакшынакай сөзү менен келген меймандарга жана ушундай дасторконго кичинекей Рамил уулубузга өзүнүн ак батарын берер. Келиңиз ага. Урматтуу коноктор, ардактуу коноктор, дагы бир жолу силерге чексиз рахмат айтам ушуну сыйлап келгениңер үчүн. Баарыңарга ден соолук, ийгилик ишиңерге. Ошо эсен аман эл журтубузга кайтып барайлы. Омин. Жаштын тилейин берет келиңиздер. Омин келиңиздер. Алакан залы. Көтөрөр билекти Кудайым берсин тилекти. Ылайым ушундай тойлор жылына көбүрөк болсун дейли. Жептик тойлор 7 рет болсун дагы да. Бешик тойлор 5 рет болсун. Ылайым жеңилерибизге жыл сайын декрет болсун. Калгандары байкаларга секрет болсун. Кыргызымдын тойлор төгөлсүн. Амин урматтуулар. Ай баракалла. Ал эми урматтуу меймандар, бүгүн сиздердин кызматыңыздар дал ушул Султан чайханасы болду жана биздин оператор жигитибиз Бек мырза болду. Диджей мырза Бека болду урматтуу меймандар. Жана кызматыңыздарда колубуздан келишинче көңүлүңүздөрдү алганга аракет кылдык. Тамада уулуңуздар Сапар Туратов болдук. Ал эми урматтуу меймандар, той ээлеринин атынан жол болсом официант кызматкерлердин атынан, жол болсом оператордон, жол болсом музыкадан бир аз болсо ката кемсиздик кеткен болсо кечирим сурайбыз. Жаңылбас чак мүдүрбөс туяк болот эди. Кечирим суроо бул пайгамбарымдын сүймөсүнү дейт. Башыбызды ийип кечирим сурайбыз, кечирип коюңуздар. Ал эми биз сиздер менен коштошпойбуз. Сиздер менен ушундай жакшынакай тойлордо жөрүгүшканча сак саламатта калыңыздар дейли. Дагы бир жолу урматтуу той ээлери, бүгүнкү тоюңуздар куттуу болсун. Ыраазы болуңуздар.